Shagalong, Jolona Yandial, welcome. Nadia Natega South Sudan, the Tiang, Ethiopia, and a part in Africa, Tiang Kaya, and welcome. Kan Yenatoich, Coco, Changda, Monday Coco on 27 Cup 5 in 1 day. A Monday, my day off. Chagua going with the long Yandial, tell our Malco, Shabenkanas News Network, and maybe just here, Kenyam. Jana la de kenyam kubran share ke group bi jakara dian mudong kujo ndang la ta la video ko sometimes thana can bit late after ja to ke show kon dia bam le show bran ku lo wi late dong ti let ke dong ti nin bo lo ke be show lo je la wonne sina ba mandan ke 2 hour ago chlo te long and walle kit ke to pe ke dong cha nen no benara ibara ke kwide ke bela ke kinyeng South Sudan Ethiopia kana South Sudan bara ke kwidian beto ka gambela Ethiopia ku la na mala ne chiang ku baran chiendan chiang kontin kililan wan kontin mengai konber ki mengai jiber bi ngai yuru ne ke terrorists and what about then that is terrorism anyway mi do to kana ne nuäär terrorists. You know, by not intimidate nuäär terrorists. Kam dumni, ke city, gorke. It's all about terrorism. Malat better. Malat gudwoka news ni chang. Bara feed ki ba breaking news. Bala na baling kotong na. Ko chi kon ko ngai kon to dan. Ngai better long. Ngay jua ko kian dia la ngay katong no ta tiel kon ngay kan thu tok no re kan ki ngay kon thu kian right now social media public here private that is the nature of the problem chi kon dia la ling anu gambela chi cha check murwet cha attack downtown gambela mazuria dan din downtown gambela cha check murwet cha chicken attack na nuäär terrorists in the heart of downtown Gambela, in city center. And jalne dial tin betul bil ben be drop ke biaw gwada dien betul bil biaw wak biaw kuyeme bener ben kuyeme no chamon chui kenyam ke jok. Ayen Lloyd Sitka. Ayen ki bar chi ke chek murwet chi kana attack kana moy ke bot. Ja take you can attack you can make a bot can nuäär terrorists ka downtown Gambela you kon tiruna ling tiruna you can ling and then don't karam kel thana kan ling so medial kon ke bar deal kon ke terrorists Gambela ka Ethiopia ngaje ka Ethiopia ke lu gwamte ke mina khanatin ko Ethiopia te do yung one ta na kanu chinga gambel kanu bentin la an ling je gambela mi jay na ni ram char ba chol je gambela ko jen wala chal na ken mi jele gi anywhere in Ethiopia particular ka disba gambela chang bi ka South Sudan gambela ko ngai je gambela kene di sha ta nen quicken da na gambel te do dang di chicken na ngai on if you dwel gorka bi wolen ka education bi shunga ji gambela te do dang bi teacher okay bi chulen no gambela wan ngane tinne wan kanwari ngen so man ngai gambel ge je long ka Ethiopia ngai je ke insecurity la ji gamala yet ka city all the time bala the prime minister mi ci do ta tu mai bala de bela la kona ling la roje belat ka parliament ka belat ba ka conference mala da news ku gambela ko linga ngani cham ko jin kwar way dang la ditin dia ni to ka country any corner of the country anything me to bala ji and then allow be lat ko jin kwar you are responsible for insecurity across the country to kan bare tini ko malet kan ni yang let kan ne ko dien tikan ne ko let kan ne ko they educate Ethiopian Lydia
ku Canadian jagan bar ku ga terrorists. They are educating all Ethiopia who bar ke terrorists. Achi bar understand. Ku kan ngenji Ethiopia ku kon bar kon terrorists. So bar malat kan na bo wi nuer ni wanu bar tel golot. Ku bo wi nuer ni wanu bar ba action ba you the quidian. Ku nak Managana for no reason, there is no justification why you killing people. Ethiopia, a country may take a government, she lawless country like South Sudan. Take on what? Take a prime minister, take a defense minister, take a constitution, take everything. Take a state, take a governor. Mubuna Gambella region, Gambella Kilil. Rama to we come a bar. Rama pai yen a bar. Nay the you get gambel the one quarkian caber. Nay the one can gambel canuari. Nay the queen didn't quay leader Kimikian canuari. Caber right now wasn't the deal. Ku Ethiopia system the cha leadership cha come ye election. Leadership that come ke interest karama to wikwa ngaba kam kwaro legend ber kan leadership karama legend ku politic mila yara kok law bien le la ne tolot and then by mal trust a system to wikwa batel yako kon edibucal nuer charo kok Nuer chi chara lat jor ba for no reason. Tin kula wun yal kanay to lot. Bina lat jor can happen be create. Bina put to believe it. Nay the lot ka politics can mala succeed. But nay take a lot of community take a humanity. You can mala succeed a politics they can agor bekan kai me chi talk. Yen kula issue ko Nuer community. Kaita Nuer community. Politics, it will take time. We will know kaibea daf bele la talk. It will take time kapana. That's why politics is difficult. Ko you can kon nge kekach. Naturally, you kon yekai ni. Kawai piet kana dinu talk kakach. So generation to generation you kon cheng ko talk. Political into thuɔk we mourn killing little no didn't kite take a 90% kite 10% yen kula to my assumption and that's the issue tonkon Ruben Nuer be kite bed up a belly a bent parallel to jawun never ear talk a difficult so chukon mala succeed ko chukon go kon succeed kite lakon is take a talk chang bukwana na majina issue te ko mina mebna ka dunga mbela Ethiopia anywa ngai kon ke generation to generation gwando no kon mando no kon all the way ci kon cheng side by side kwa ber ci kon yet ke ci kor nak kon ne kon ke you can yakin when wal we are still continue doing so tell a caption and then we took do lan kon you can to kon ka bet ni one ram be ka anwa character ka anwa bla one ke to take a native anwa teacher ka similar to be Nuer ka way kon yakin when you kon gan yet in one ka tin gan yet bar so we are mixed Kushing na kel the same land. Then na rone de katuk duel me ne katuk duel me ki adore me. Yen way xiang kon kabar. So kan xiang bar a xiang terrorism can get terrorists in nature. Allow me to ko mi ka chak a ko dien a terrorist. Bar a one kai ka mi gwan nyiri mo nong no ro da karo da tra den gore
chicken nuäär gor chicken buin gor tela dor gor kan gor karo tradian gor kan ajen nation nikan karo look rodian tikara nok kindo nok nuerodian they don't like each other bi chieng no gwa do koro hajen chieng medi teli gad bi chieng ni ki chandu bilu no duelu aja gujirol bar la te ga wai ni ta dol chiti ni ke chiri ke tubuna ni gwi ndong de tu ka wai and then mi chie nyot ke cha nyot la an wala bar wala ene to duel era an wan wai ke men tu wai de den pin ke be je ke cha be yar be lam tok ni ke yen tam che wai nen cha yar ba lam ba butin be nientin ba baltin ba toy yen kere be kere yen yam kono dun na lam chi wai de yaro dollar ne ke ne ni ne ko the la god blah blah all those things but right che ngol pe ngol point that's their nature that's the reason why chi ga man one tell like forgiveness ko tell ye kan blood line dia no na pa la they don't have it jen kui ga ba ko lam ko ni kyang tam di mu lo ga tot nothing yen chiang ka ba kui ga chi ga da one that's why it disappear ku ga kwa tanin yen ga kan joro kem tanin no ri ko chiang to ko ni yo ver kon ba no ki kon ba ni wan no rudin dia ti lo jo rwel big stick kan work society ko no ko ne go yen the reason why be very one be kan no ri ki ko post ko bom ko bi na no chiang ko entel ga ke kiram je ko chi democracy mi kan menen ga ko society kan menen and then be knock before in love can work culture that's why I've been very one be kan no ri so ko man nek ber ko ne jealousy ko chiang go ta kon kan longa ti kan de longa dap they don't have it te ga jealousy woni nye ken ga noari woni baru woni wogala noari pun ken be kan noari that's the issue ga bar jealousy they te ga jealousy ga chian an go ta le ga chi ga pai barka gambele chieng murwet kiru dan ling kon di ko ne chi ling ki yen the past incident ling kon ni chiang nakana ni chiang kam dum ni naka ba na ba ka bar all this naka refugee ne ke finyo do ka zundian kana nywang ni they don't tell like a son of humanity they don't forgive quick can no me je cha lat ke they don't have that kind of judgment we can't deal wang dia na me goae me je met kan me goa Nama 21st century, she 20s, ki 19, ki 18, ki 17, ki back centuries. That's a different century. 21st, did not occur. Did not jalwi mo, did not work the same environment. You can't been go west, you not Middle East, you not Europe, you not everywhere. Not been North America, kuya me. You not everywhere. You not we mon jal, ne dia, ne the shar, ne the boy. We mon to mix it. Tell the country they jeng purely one people of those country. No. Ki one ethnic community kina de purely can grow the ethnic can be look here the particular convert community here kon chong convert community ne dia do dia ko Sudan ka kon men nu ni chi ben me ko ben ko Sudan chi ben me jalan ka kan no le the do den chi lo job o human being pit go yutin ko go me the same human environment you have to stay there the 21st century ban ngur ka chiang backwardness they are tony can right ke ki right name ti we won't understand ki right name ben 21st century ngur ka ta ya wal can ki de ye ko kon per population if we act the way they act ki de ta gambela entire gambela clear de chiang den de ga disappear de bar am log le bar mi jinde ben ko do you we act like them
chi de chiang Gambela leadership chi kan de ja we kon act as the really human to take a human brain to take a feeling as a human being kun me mi je kan me mo gwa cha ka mat ke. That's why you better survive one Gambel. Bikin kon attack you kon ba attack bana na ka ba ni kon ba na ka ba ni ken bana attack si de cha ba respond ba na ku kon human being ran ta nak ba ke bana ba kor kap la take a time ba live enu ba kon make sure wo ne ka ngan na so na ka ba ka thi ne nak na before by action by youth ku ko ne di ngwan Gambel len kon ngwan chứ còn đã thuộc đã đại của bạn gì của bạn bà bên nạc bằng bà mi chả ba nạc khi giả cặp chứ con là cặp côn mi chả mi chọn con lục bảo giật cho con người chùa con nuôi cho côn à cặp về without any reason cặp của côn rồi con cứ something cái nào ngon cái kẹo cái rẻo điều điện bảo cái lor ai nhung ní cái terrorist ní của qua bờ new thing ke last year ke 6 months ago ke today ke last week ke tomorrow a way ki nature ka chaka ja ka chian dien te ke mengi ta bar that's their nature a very impossible could de yo palaje could take a blood dien gen brain dien the same system the point dien ku mu waji ta maladi jen ta te ko point cái này cho là terrorist cho là bar cha đó long con bên của cô bà cái cái mẹ mới giết mẹ mới gua chứ cần understand cô thấy cái system point điện mình là cả long cái này cho nên này terrorist bà cái nhuận mới cái mà nên cứ mới đi cái terrorist thì đua chụp quát bên cô bị giết cái thế là mới cho là cái anything whether cái dân kiên cái everything bà cái destroy again I can understand ko ngai ken way kana nang na mi ci ben ko ba ka nak be ko bar again the language again education la lenga a terrorist community unak be na all the time ba na nak ni chang tele yong de pa kan wen nak bar cha na nak what is the reason kane this is the ke gambel kel ka bar kane ni you want the majority chứ đi giờ bé này thì nuôi thì Gambel là cái tema cái đó đã chứ đi giờ bé dial thứ nào nhạc zun you can bear lingen bear cái nhung one nuôi thì Gambel là city cái đó forget about nuôi zun because no nuôi thì chiang cái Gambel là city chứ đi giờ bé dial cái Gambel là cái they knew it qua là thế nó ngu cái 20% chuyện cái là nó cái political Gambel là cha lên là state cái này đến cha đằng đi thì Gambel là biar right. Now they are in leadership. What are they looking for? Kata kan ka kuwa. Gor ka numu. Mu gor barum. Kata kan ka leadership. You see, we agree ka ku na native terrorists. Chang what the war ka ku ken lode. Community terrorists. You can what the gur. Man kuna la right case state kan federal government. Cái kan leadership me de ber ke something me we can aje kon ke changa je ki kon ga mai Ethiopia take what and then they can low youth they case they can fall against the Nuer Nuer na men le Nuer ada nak Nuer ne mai Nuer mulel na mo e dung lawyer ke dien we can do all the evidence we can together and then we can get gore bakam judge be schedule be set and gore can know it and going ke a better going na ba siang ba set judge ba Nuer contact them this is in where no we more work and what Chibar mo tikan go legal issue chibar go ko telega ko brain dien telega leadership ko la go mo telega leadership am ko ingela am ya la kwar gambela randien a president of Gambella
any issue a lot there. There is a legal issue ka Gambela. Ko Ethiopia take a constitution, Gambela take a constitution, take a state, take a bylaw. Then why don't they follow this kind of legal issue like we going on? They cannot do that because in nature they're terrorists. Many current we come all the way down when God can all of them 100% plus they're all terrorists. All I know are terrorists. The lamkel me quite a young Europe Pirapalafin. Chapel of the pain could and a Ramugo, Pello of pain to go on walk up. Rune Banangi. Terrorists in nature. Wait, I'm a terrorist. Ramenang na kam dum ne ke per na do ke me bazn de jel na ke ba bazn ba ka dwai mai ti man na kana kam a bol kana Gambela kama ushom kana Gambela bazn na nga ne do nga do mai ga ba na mo yen act of terrorism ke terrorist act ram per na do ka na bang am to a terrorist. This is the annual culture in their nature, in their definition, in the way of humanity. They don't listen. No, they don't listen. They will come with an attack. And we go to Baramo. Go to merciless. Merciless war. Yen the best and Gurke and actually virtual terrorists. Could me Missile mutually forgive nothing wrong nation where the Nakamanaga tell me, tell do Alwonia. Again, Koran Gurken. But deal to a code, they are working on it could happen. Way neck and con can bear away co merciless but walk. Chunk talk while but walk ahead of time. It will be a disaster. You will lose your career at target. Again, the whole way we deal with a terrorist community. That way again, you can never negotiate. A terrorist organization. That negotiation. You can never negotiate. Get terrorists in your community. Nuer kukula nek and kon Gurundi can bear during Mangistu Alimariam, during Melazanawi. All the prime minister ke president ke Ethiopia nek and kon Gurundi. All the time make him malice make a wake up Mangistu Joy. How many people the Nuer ya nek can bear? How many people Nuer ya nek can high school graduate? All that is student you can gonna make a wake up Ethiopian rebel. Make a Mangistu Joy. How many people you can neck? Till gonna leadership. Jakon neck nate you want to can coach a big week come go by week bagamela by chain. Big week come go because Nuer can Nuer made and during Mangistu the Mangistu they are supporting Mangistu. A Kadikara will make a guide made and maybe kill Melazanawi. No, they are not rebel. Mukiji ballad, you don't need a bit, don't kill any. May Agua Alemu, Canadian Alberta, the door, maybe a headache. They are not a rebel, you can all go in there, they are fighting for injustice. They are fighting for democracy. No. Criminality teacher, you're a bar, to look by Ian. Teacher, you can knock your key roll quick bar. They run, go looking about Ian. Kuja teacher, Chaganak again. Can you exude? You're a Sudan. Yen a take an opportunity to cool a bit of go no looking about Ian, cook a criminal. You can the same criminal tell you Mangistu make you can take a opportunity. Chamangis able through. Chukama Gambela affair and Malazanawi. May took a leadership may pike and wake up. What happened? Criminally are doing wall Jakam power. What happened? Kokon worry, Mitiga Gambela, get Tamada. Janay, you want you can go to cool. Maneka Naga yet. It's because background in cat terrorists which are Jewish Mangistu.
They went to Sudan to go lunjo. In the same thing you can let. You can build a structure, you can establish it. Can you can con go and a terrorist. Did you about a wall? Chakam leadership. Six of them go to the Tanang and I'll not worry. May make you end up from Agua Lemo Sugar of a nut. 1992. I do a book at PG Wang Yawang, Liu. In the same group, can they take a care? You can nang around in you. They can never lead great terrorists in nature. They can never lead human beings to Jalan worry. Bad background, they are not human. And Allah. Mijel Gachok Daro, Jel Conchok Daro, Lincoln Todian, Lincoln Todan, Bantodian land, Bantodan land, Bicantodan land. They are not human, human animal. We pay attention to agree. The way they act like a human being, human animal. Human being, la take a guard which won't thin, a guard would be a night, Chon do become bigger da, kick a mat. Chon do, can be rich out mat care. A ball Lloyd do should wear killer. Tell your old bear. Again, I knew the bear, human being, human animal. Gua là cái này chiang tên là cái nói chiang cái lây, chứ cái này chiang cái human being, chỉ mấy con ồn cái mày, qua thiệt roll bar, bây giờ bây giờ gì à, bây giờ cái distance của con thì cần con go, chỉ do mình đầu tiên thì bên nào bên người mày đầu tiên với nhau thì dọc, so có điều là cái bài pin bao lò phán này cái chứ chỉ cần wait nữa, that's why chỉ cần làm đi thì cần lose a long time. Cái quý cô là cái word của ngay con cái human being, but chứ cái human being cái human animal. That's why I can't deserve cái là thi dọc, cái thể dọc, cái nào nó mày, biết thể dọc, cái nào nó nhỏ mày, biết thể dọc, biết đôi điều là cái bài pin bảo đọc phán người xem học trên cho cái gì giờ cái nào. Nhưng để đi đến bờ bờ cái gì, cô cái là bài pin cô, we can call animal, chứ can call cái là human too. But we can't call a human being, but to con confusion can't understand fully. They are not really human. Okay, human animal. Rồi ni kia đó cái media cái chiang cái gambel cái con. Chỉ chiang human being cái chiang human animal. Mi vi lấy nương, vi go nương, đó loin đó yak cái. Đi ngay cái tông nuer. Cái what nuer be understand. No. Chỉ dit loin be chậm. Guard jadi di sini orang guard bayi nya konak. Go animal. Perendian cete berendan ke gol ko kon. That's why ku dia tol ku dia dolong bayi na guru. Ko ke human, ko ke animal. Exactly jen ta ber ke human animal. At the same time ke terrorist in nature. It's difficult. Buma long ku de kon ben ko right. Abi expect cứ bar dua ben mit, te bar de dua mit, anyua dua dan mit, te leje quicken macam chuang kena uti ke dua, then quicken dah ada, kenyang dia lakukan. Ni tentu lega, tentu kan leadership, ni nak nak, ku mencari pen kuat ke wabar, ku runi yuan ke cái gì mà rủi đó là luôn quăng cô đi dân ăn nè để thằng này lia cô dân biên ăn nè but thế này cái leadership cái gambar cái này cái minority cô mua được du lịch mấy đàn mấy cái dân thu còn cho con nó cả luôn mấy cháu cái bar mấy chiếc thì biết qua mà là mi thu một chỉ con cày cái bụi cái chỗ cái nó còn we are human being cô leadership cái gambar cô ba khuar cam gambar ba quanh Halal ki election ki kan halil dia. A prime minister, federal government take authority kurama ba point ala governor gai. Again system Ethiopia melat gamal malazanawi. To quick medan ka minority dwal ke ko de democracy allow ki Ethiopia we mean de jora democracy malaz very smart. You can let system very smart way. In the same system malaz ban penjen ngot na ka kamber. Ka Ethiopia ke lu. Tenikan ka leadership katel mo gamalat kana
nothing de kabon kur kabon nuer kur kabon nuer kur meram to bi kwam tel ber ken we yen cha de malat ko de nak ko ne de terrorist ka one way ki ko two way where they let can der let can chuang kan dia ba di to por ana bar mi yi gwai ke man lat ke ber na ke ji yin la dol ke ber ko enemy ji kara ko dung ber ke no ji kara ka do woling ram ji kara ba nang ni ji ko la de te tin me do mi do ra ngak ba yin nak yin dol ke ber yin system pour ko ko control ko te la mu chole forgiveness but man can better understand ber udun ga go lenga men biya ngai ama le gian tama I think ku yen word educate ku bimi je ko to ko ye ke pioche run chane bebel biya bel ro dun ku yen ci konde chenge ke pi ga bel men chankel ku ci yene den dong di diel ko gambella wana ne izin ne dong wan gambella ko nueri ne tin ko ngak ko tu ne ko nueri ne jel gren ne le ko nueri ne la di wan del ko nueri ne la ko everything ko nueri ne te kan military ki Ethiopia ka do dia gambella wana nueri anything we go to okay Ethiopia kan ya ka nueri bikin volunteer wo ko tene kala general ka military ka Ethiopia na ina mi kone it is selfish to lenu ne we are majority therefore but need their control te mi ne jak kone loy da kwaje tay la ne ra na du ne ra na team du na ram bela kan ku ram a part of the community cham ku dorian they have the bagala kam tam ko bi na roi a culture a chianda in way of our being to be really human mene ala kon ne ita na ko ne ita na da yanka ne nak mene yene ta me tene ga ba ta gangaro nueri right now gang ba ta de gur forget the which ne ki kwan nya ver de mo tu ni mo tu ne kan gwa tu kan ni mo tu ko ngudu ka dol ka ro kan dial ga family o dol ber ko ken donki mar ka na kan nye ken kwen ka kan nuer zun cha ga dem na ka ga gambela sidi area am to nuer din cha ga dem na ki ka ta ye kon yen ber ko na mo mo we are real human being kama ye kon te ka nuer ku ba ta ga ber ku ne mu ber be ba protect ku cha ba na ka nuer kon ka our brother ki our people hiện ke lo kon cái state te lab nuer me gang ke kwitbar aber na mo nyu do yen ke yen human animal chi yen human being te ke humanity ye ne to ya ne den ya ne ya gang ya ban nak te manang te no men ga ke ne dik te ye kon gang ne ber definition of a human being ko real human being kane ala kon wari ramran ne dial kana mi nu la ramran jalu kareo e nyu do ne lan ye humanity ne dial kana dia kana buin kana en to do dia ling kana ban mi nu la ramran o mi ne no le ne na humanity we mon ke le ne na humanity kine dang no na makaro ade a powerful chane re joki je chante ne ko bi ne ga dignity ne ga humanity ne ra bar ke human mi ro dien ko ne la human kine da bar ke nyen we po ne na we ku ba ga yi moy ke chiang mo gwa ba ga yu lok and then pulo ka jiru ne bu do to ru bene nak bat mu ne nyi ngi ci far bay ba jen nak ko jin pi ne ko kwan noy yen ber yu wan yu ko ben tik kana tek ba nak ko pet ko rol noy mi ke ga noy ke lu
ngay cái tông nuer yo bo la no ba nuer nak mu ko thuɔk cho ba ken ba nak ko system point e nuer che nuer ko nuer ma de lar kon ala we mon to the change to kon 21st century system we mon ko political je we mon to control tel tom gor political meling we any country am taking independent cha ka cha yat fin ko do go la years no wal South Sudan a republic take do 64 k 65 k 70 men ala celebration it kon ke independent mi ku meaning de a problem itself ajen chineno political lekach tel tom de yide ngak politician it mean ngak wan kai ka politik tel thok mu gor ka la ra kel thok bi lat ke ne kun la din thok duel kel bi thok bi gor bi lat ban me charom ka dur go kien tien ga len kel political tel thok mu gor ga bilet ko bodun bi gam bilet ko ne to bi lat ko do mi je en quid kon ken kon ya pinyen ko nek ka so Sudan amani Ethiopia ku ken kon system ken kon ngai kai kenelum ke chak ke anything ke ni ka part of political mi ken yere ngi ke shaba survive ka 21st century I want ka 22nd century bloben after we die yin kel bu kon dialo gor right now man na kon lack of political lack we mon ken kon engage ye ila ni purely ne blad ne met ne chuo ja ne ba dong ba chuona ba lat ku cha ne ko nak bang ti kon ko chuong no cha let tin người chuông để ten cái political tin cái đuôi bà gor cái writing bà là đó mà politician be twist around be đuôi phèn cái be deny that's why cha con cái 2013 door to door killing cha win ni để mà là tu nên huệ anak for sure anak bang political cha twist around upside down giờ lang với cái con bana utin con nueri mình nó con cái South Sudan mình Ethiopia political we more right kon ya ju kon kai gor tela kon thuɔk ko jana kon thuɔk ka gor ena le na pelle ga yelu am ji nu nek bi ngai barodu do bi pela don't think so tinga 200 years I ngor tell you forgiveness again language le we more me we United States me lo de we more ta lut ku ne ko de bom te ga mo ko de let ken je ka tet ubne we mon control bne tega powerful military lat jaga tet chabaka ko pal ka bang chalo ko dum luong ne ga bom moy ne ga mai moy ne ga tang no le jabe no lat jaga tet ubia we mon control lat jaga tet ubi na dwal ko lat jaga tet ko kon Nuer community wana ka language we mo right na point tu go ban lat ko dan ta lat ka ne ko ken teo kon point tu ke balat ke Nuer ko ban lat ko rodan 20% bane cut goidan mi 20% bane cut bane yu la mi je ka ne dia la te ko ajen be kan understand ene lam ji Nuer ne ka chen ka yang wang na duel pa chul ka ne wal ko Nuer be important human lain ko ne dia la te ko ken dia men bu ni lo tal mi jel ka ken dia alen ngone ne cha ko ken te ko bu te ne chon ne dia lo wi mon men ko yom dia lain ko te lo we more language we more right now jen banoten mane kon ken kon ko language we more ila ne purely oh jande la point tu ko yola mi tok la na rodu tok la ne no ni ji mala den tok tu ne dia ten yo dia wa there your best friend tel tom gor political mi to tok again the only solution ko we mo na me jane we leng na ri ba dol na ga ye randun me met kene ide nagi ye ya ji dil nak ka chang da ya ko ko ta la mu ye randun me met kene ide nagi ye mi ya je chwa ya pala yang pala ka ja la reo be bo nang ni run ji ram je pala ka tel pala ka politics forget it randun mi ji ma ne ide nagi ye
yala kel ke nuer mi chit ke ye ngi ye mu ye fel chiro nak ku randun milen mi ye ke charior bene dial dual ten goro bi mi ye la bi mat ne de bi nak bi ko dual bran wi de chen ku tanga kan nak ajen wele na wi mo 20% go dan ba kat ba yu la mi ye kane dia theo kon yen ba lem amena no kon de system ko kon kel tin na ko kon 20% ba ne kat ga parobit ba kat cha pel nga ngai gad gu gan mo len tele forgiveness na ge be lu bo mu tele ina we ba no ne ajen we bana liem men na kon go dan ala re kang je go dan cha loy kwin ngani for sure cha gwi ke je 100% cha wo point na ka ro da hen ko chen ne am cha re wo go hen ko ra ne ge ne wo ke action cha ala ba ter men no gor kone ne kon dia la nek tane all this de na ba no ye rech and were important human ko kon important ke ne ideal to na kon ko to lot ko kon important human being ta no be pet ko run ni 18 ba nek useless human to terrorist ko kon important human being how they con terrorize anyak terrorists Grundia ka gambel ka minor de ka man youth ka la ke ni youth we know our issue ka political te kon ka nei de to lot te de per ku alo de ku lo gwando kan ka dap o cha ka dap a meaningless te ka political ka gambel de to lot pi go ja je moy kala biduna be te mular ci ngekel na ta ci mor ke jin mp ke gambele kelel eti ka kom al nyuri and then nakana kam dubni tel piu de no nga nuer area na ka nuer refugee te ka pinyu de ya no nga so Sudan no nga gambele kelel ka wana yen ka na ne kun ka tel mular bien ci ngekel nothing to say tegni yuku ne ton per ke ne di lange ne di lu bom ja nak per ke chit ko cha de gano kan ga da ko ke meaningless chit ke ne de kan da wo bu ko political meaning the fundamental meaning to be a politician who don't be a gun all the time your number one priority chit gat ku bang to ki immediate family the entire Nuer community be ni and you are responsible miti ko bina tita wedi anything me to ngi jilod to be a politician chilen no duka peji ci gwar bay ko pay ri dana peji ni je le dana duka da dol wal bi mek ci dol wal le go wal ja no dara security bi ngay trabane kam dumni dara jin kwan char bi ngay bi char ben ke riame jin kwal peji mo ko to bigala bigan active we don't have people like this tili kon ga useless ne te clear useless tina ga nuari a ber tile ke kele kilil kwana na ko political kiti kene gwe ke sure they knew nothing about politics pin bro de she when the best thing na ka when dia tin jay rodian why la de me jan lat ken again the good news communal community kente dia la tini du gwaden to politics ame pai tok a communal pai tok u na politics ko du de la yi de tie charamat ka len kel biya yo wedun chol baye mo gi chur biya biya to ngot en me le dia nga ben du le din political yen kur go nga political gur yen rammi ngai politics ci kon go ram quick politics dir gor ngai if you knew nothing about politics ci go ko bu ko de kan department mo ram lo ga tuk du le mo jenam gor yen
Miti ko nuer mulu ka bar ka gambela kelil mulu kan liang de jara ya ki che ji to go te na long mo te kan lu ate tin ku lu ge ke ri dem ban miti ko nuer mun da ga ba wo ye wala na ma ya wo je no foi ne ya chwa ya gor ba ni en yok. We don't need that kind of person. Ram nok ber foi ne jen problem da ku ru mun da ge ber je one the better game not ge berun che bo nen ko shore no kan ko shore ka ming jin chor ke jin ming di wo ku politic u ba ne kun nak nu wandu ko pet chi ngai jin chor ke jin ming. That's why ne to nok ber ka tin gui kona gambela kelil de ni they say nothing ya no ne e ne conference kana shore dwal ke dwal ke telephone conference ka hodin ke bi dwal bi te meeting ne kan wori dwal ke ko ne wona te meeting bana yen kana da nga yena da ko dole no ri dul kan do ana ke na nga yena nga ya ngo di Ethiopia teleje ke Ethiopia na constitution we don't have such thing like that teleje kon ni kon to kon e bom tung dong talan power to kon kan e bom to ngay ga roi batte la ko bom ku ne to mutela ko political ate mutela ka kelil and then community ko gadi ko politics ne chiam me gambien ga ne to do good ka country ke gol yene ne ten radical te lu ga ne te yene ne gor yen ke cha gor wood pain ko politics wood pain jagor we don't need wood pain ga politics wood pain de je lo ko do your own business. Lo ko bi lo ko jina pastor jina wood pain jina la me le ni nyam gutu go jina wood pain bina nyo doru jina wood pain political ja wood pain ja goten go ram kai meri bere yet kan ne ka ku no den to lot be ga attack ka do ya ga yen ga na ga yana ma gor ku mi dile ne to lot ka ku mi do ka bi ga yen ka do ya ga na ga yana ma gor ka ku ne je problem we is in to win outside problem inside problem je number 1 min bu ko nen ke nyam mi ti ga brain ku ram de yen nang manur mi ke ni nen and then chugwich how de na ya ka ne to yo albar ka ti ko ne ju wan ke ne chu gen bakel I think 60 ke 61 no dia le ke why de na tu ka ti ko ne wan ke why e go tele ko ne de gwi tele ko la go ga political so ka kui gambele mara yo pide raje ka kui ko ne kon diel kon ke anyak terrorist grundia all the time diel kon ke anyak terrorist so bu ko ngai kon dia all the time ne yo alber ke criminal in nature tele thuɔk me kan la ba la go ne dum man go ko ra ker ku ne tinuer mu je tin je ker ko kui ken ke mi je kui ken mo ko kana da kana mat ker okay so chana de nyona ber so den kit ke me to yoga makot da ya ling makot ina te jok na uten donc ye ni mon dia disappointed ina ut makot ye una ka makot ko te la gang ka politique ko makot bom bu kon del te ne te ka political te ka kelel te bi chong ke ji makot mi ci bana tek raji ma be wala ka parliament gambela ka balat ka hadis tele ko na ne ri bare no nga tele ga mbel jima ko at kene den gur bare ke cha ne den dog bare ke tin chunga no ri cha ko wo ko ram tu ko ma bar ji la che kam tu ko ma bar ale mi tu mo den president of gambela je we the whole way ban ma ko destroy kon bar ban use political la ga che yang te ga ma ko tele ga parliament ene ram bumbu mo ngi kon la wona ca kon le nga bane ba wo bana gore na ma bi chonga kon kel ajen kulu go jogan ga ma ko ca ne de bom ca wo ca ne de tolot ca la wi ko am jen kulu na yene ko ne na gam ca wo
yin ku ling na jena ma ko ku ne ite la gang ka wo ya no na ma chung ga bar ke kenene nu kwa represent ne ite to lot ka parliament ne ite chung ga jitar na ma no ma chung ga jitar ngala da ka ba nuer mi chung ka bar te ka da ka ba me ya ne guru ndi na we ko te ram ya ne de gwe ni ya ta ban na nuer mi chung bar ya ne ta ban na ka my understanding ta ban na de cho tu ka wi ka rai ko ka la ko ber idea ko support yes ta ban na ma kon mu na tin u tel ne de cha ne ku na represent ga parliament ga mbele ya go look berge ala mi tu je wo gen dia ku kan ne tan kan ne jag ma ko ga wo cha ba da ga ber ku kon ber ka 7 time cha ma ko cha ju ne jag ma ko ja bum ko cha ba ju kan no te ka parliament di ga mbele di ga di ma ko ba ko wo cha ko wo cha ta ne ja ga yen cha no ne tia tan to lot te rai ku wi bari kan ka je kan yu ke that's why na je na ma ko ram tege political jela mo commune jabum mutele ne ko represent ka parliament commune ba week ko gwanyi na tin political ka parliament yen gwanyi na tin kina nyi ga media gwa bunga political dia bil tege ne de go bi represent ngai yen tin do yen de bombong from South Sudan to Ethiopia tel ne ko represent ka ko represent tia tele ni jay kenaga we ken riek ya no na ka bad na ka tin wan ka tele ci kan menen kan ci menen ji rai ke ke no bi ga resign ran bi resign mutu malat ka ko bi ko ngana ka ci mori bi resign ka bi chonga ci mori kama kan ga resign de ga chonga bum de ga la na me ci ne go ba ka ne chonga le community ko ne me chel cha go no ngot yen ber biya chonga le community dun biya sai ke bay bere je parol government ne yine tan tele kan ko min de kamber ka tele ga Ethiopia amen tele ga ka South Sudan rek dan ka lat kon tin ko represent wi ndangaro kan nak no to ni tele ko ne ko represent ne ko represent ku ga represent jay ke ti ga represent people the church ne di wan ka ga unit ka South Sudan ka to ko ne di wan ka le ka parliament yang direct to na bana ya na ba gul nobody medejo ci be jabala lo naga ka be je kay ba nak ma ji pan ga tram jen ko juba we ci man we gul ko ja naga jaba ko jaba mo jaga ma je salva ke system ko na support ka penyi wona bar wona nuari andin mi jen je ro do ne be na gul ka ne kun gul ya naga jaba bir je ru mo lak bay wo dole ko bi jien ne kun gil ko bay woyle la du to wa garu nangten ko jen politique dien me la rajek anything me de la ja jien chena bala ba biet kuran ku kala security job dien we let come in ki more be ways okay ko as long bala be keep I will support I will do that anything me de la ja jien chena bala ne to na de na represent jin mi ti ga brain ne di ga support di mo right ke wona ne go community ni chang chung be chonkel ka ne di chonkel ke ye be chonkel go kwar kun di chonkel ke ye re ke re malaga te ke kel ke ye all the time ki chi ga bodwal be kan right na de kolli so kon we ne community dan man nag ne kon kuin ndangaro tel ko la to ko kuna represent kwa ko represent ne ni ni jike simple as that tel ko na ku kataya wal ko ba kur ka bna nye ba ku kan ba ko tel ngot dara chankel but chi active kitaya wal today you are in political ka political go yaram ngai political go yela na na cha yaram go yen cha go ram right ila na thuɔk be yo pal fan be ya nak gu yiram te nyan mangi language of politics yaram go yen ki bi chonkel ko min first bi chonkel ko min all the time
so de pe no quick gambela ba ka ta Sudan te ram je bende go nen kan ko len who is that person ya man go along so mu wa ben ka sa Sudan ki kon dia la ngai kon ka social media go ba na me te tin wal mangai ke ne dial go ba pen kur dia la ro din tin ka tin ta to ti ala no wal be ga pen kon yin kon me tribal war jang ba political fly dara u la ya guru bu chong ne ko ken ji bu chong ra 100% kur me yin ci kon guye ci bandaran ke lu ko ci nuer kon ci bi di again they are supporting the system kan tana but ni widin ci widin je ci me cheleng manan ka gar kel do ka group mi ka de fa ka ci lo ka salva ka jes fela mayo that is the confusion kul wone ka system no fair am lo ka system salva ke system pele be pen soon chu yin chu ro mo yo boy chu ro mo ko boy ci gwa ber ci chui ci te bu gwa ber bu ngwan ke last minute ku lo ngwan ke last minute ke regime ku lo tino ka ba jo ra ku lo ne regime jenne chu ngwan chu history le ka simu gam ci biol grun janaro chu yer tene kel ka ne de ken jien men do ga ke tene kel ga ke chu political chu yelin kon wor kon tin de ke so ke ja ma yu dun wan ko bana ko bentia and I'm good the fact just for no reason go ja jibril ma mo ko do ba wi ko lo ai ne negative ni chiang until ba wi do baro che bi ton right ji bi baro de so shwa ran ti ngwa general dia to bu chu ngwa ke last minute system ko lo tin adu no fail we more get understanding una ka mid the final because diu ni salva ke cheno jub Canada la kon ramtel passport we de dien to gwa boten ba je kala na so Sudan ba wan bo chot je do ki bo ri je na dien ki bo de ro ki do rien be on cha ba je system to ju do no we fail cha gwa ko ba na declare ore ne ikene lo ga salva ke ku lo tin ri de nu ran mu guru do declare la reason la ja laddi but ko ci reason ci bala e wi ja jibdu cha mo ga yo yar ne ji kwa destroy ne ji ci de ngwan ke last minute ci do kwa tot ko ni bi system ro de ci e time ku system salva ki jenne mi ku ji je jenne chu ro mo ga bor bu lo ki jub bu mu jek tala do ni dia ta ki jub no wal du nen bet make it that no government system ya fail system ja fail ti do gwa to dan ti mo go bor ku ne yar ne bi ga yar ga no ko te ga jubu tin de kel ga salva ki tin go legacy ku cha na nu cha ku nu dora yina kanda I'm doing my homework again way like ku they are competing on this area ku salva ki we won ne ku nang doru ba jibu ba mo ga yo mo salva ki we won na dag da we do na nyingro dien ba jibu mo ga yo chole divide and rule but no ki mo ki politics ki be understand but what the ben chankel bobby ku be understand cha too late bu pan jor lu ki pa do hem du kan le ne de ki to gwa right now ta ma chero da mo ke bor ba too late chankel ram ki de loy ki jube mi ci ro bar tan yidi ko ter garu ni wan yin senior commander mi ci jeng and then the last minute be wi de moy de jeru moy ko yo bro ci ci du wor du mi ci de we jega ma la gor be fixed be tin ci bi jien how de loy ki juba ne dia loy ki juba ni wan ta mi kan jek nothing why use na ko ne dia la pay jien ke ne ba use solve ke ne de ke system no wal no de kon cha ko gor salva ki chaga lokan dia mu wa yin nok wi mi tiro ko wa salva ki law la di la nuwari jo ba bu yara ma go long ba yi mo galat
nugu yine take social media ke take media ka juba tinu ari to like ku ne we will defeat rabble baga ne de criminal ka ne dan goro ne baran moy ka lat mi ken language mi ken you cha je be recognize ku le dem go this is I'm doing my homework again bi shi mori chole jek bi le bol jek and then ba yu wi ora ma go ji man le go ta ma chang le ayang le la lo cha bon dong do arian na mo na system la ya youth and then mi ke ngai yo ya lo chi mori ka ja ngwa ji be yu la ka garbage chi lo go ka ja go chi mori bu chong between chi lo chi mori ka ja go cha go ji mi chu wi to do ba gang ye do yen te ne dia la te ju no wal te kan kai to bui ne kan dia cha ga ra cha go ne ne roi ge sol be ki ta ma la wotin la le do le am do dong kene de fai jien no de fai jien kai u te lo job right now kene de ma ga sol be ki mi la do dong do le je right away kene ya shoot ken la cha la to ka dor mu ngak be na bre te kene ne kwa lo go ba use right now ne de wal ga ra ya go cholle by daga by right miti ga nget ci de wutin ci de lat e deng ni nugu yinu her kondi teke ande salve ke de ci kan ko nok lo ko dia te group ta ban ko group salve ke ko group mu ka te between ci ka gor ci ka nok ka kwa la controller am kel be salve ke bara ke yina nga ta ni ji na be ken ka ku medan they like again and nga da ji ko ji ben ka power me di keep doing the good job kan you la nga ji wona commissioner wona ko ne dial ba je moy ke fake trust bi ju le de bum ko ne ji nga da ji ci jen do ba da ka ba roi ba je moy ke ngan ni ci fake ko lo riel ba ci mo wona bi joy count u juk sal ba kir yere na ko do ni no hari chole by a dog by right ramete nget cha da malat you cannot do this and cha da la cha do kutamada nanga ju de latin SPLM logo 1984 men wala kana mo 1984 ka fay die jen logo SPLM mo de kwa kime yala ke area da until now kana SPLM kana mo 1984 ke June 1984 jen logo SPLM yana go. So politics we do mukwe chang chu gwar ko we do yin the person me ba mal youth kwanta ba yo kam nel betega power bi shu dong power me to bode je to wow bi chu youth again your own community a chi ngaje mi dia ko politics ba kon go no we ba kon ngai we do te di cha ko ina beru sa ko ni go te gi kon ngai ne brain du ben ne te di ram me ba brain ba kon ngai kan loy du ba kon ngai ni je no yon ba kon ngai bo mi ji ram de youth ko ba bi che mor nak gur ba ngai to kon dia ba kon ngai ram bi destroy mi ji no ga ram mo la ji mo ga lat u che nge du kan loy du che ngai u ke mi ji lat ku ngai je bu destroy che mor nu gu jiram go am lo gare jim cha gor cha mo ga lat lu ge ram mo ngai je brain kan je kan loid ram chu ngai chi ma ne cha gor re jim cha mo ga lat de ma li yen no de assassinate ko ngai je ti ke brain ju ne dial go ye ke tin ke sal ke dial ke brainless lu kien ti lu nuar ko lu yone nget kien ti nget no ke nget yon gun yu yika wala da ga hiyo more bi ko yika along ji yu bila ji you don't care ka ne ku te kel ga salva ke lamma te ga brain how where in the world is self getting support what reason how did it support hiddi kana ma kwain ke election ka South Sudan ni ko no te election mi jama kon da ko ba khwar ba kwain ana ngaje and then before that South Sudan tell the constitution which I'm a draft about put into form of a referendum he may both on a referendum but walk away South Sudan tell the draft constitution which I put in place
Abna vote get nationwide. Me na vote get nationwide. What happened? Me approve people vote. Me vote for referendum. They will show the permanent constitution of South Sudan. The definition of the country. Kana malat. Again, more going to go today. Who Salva Kiir could have supported D? Tell Kana Kwanki election. How do you choose a president? Kana me elect. To be a president, but you can't elect it first. Before election, there has to be a permanent constitution first. By election, I will conduct a president by you Kwan, a governor by you Kwan, a county commissioner by you Kwan. Till the constitution, Michaman Gorka of Sudan, Tinukon commission transitional constitution of South Sudan. Transitional constitution of South Sudan out there to go to talk. Absolute power take Kamaram Kel, Salva Kiir. Again, use the so-called presidential degree, using it the same power more. Again, that way. Wait till the con what? Go to the con what telecon president. Go to the con what telecon commissioner. Go to the con what telecon governor. Go to the con what telecon MP. Caparol. Go to the con what telecon MP case Stenidial. To talk with the liquor, telecon what? There is no government. That's why South Sudan tell the government. Telecon came surely Republic of South Sudan. Takon come independent. You imon. Karo arjan krom kon tedan. Telecon meaning of it. Telecon what? Therefore telecon government. We personal Salva Kiir. Men ye ka jemen cha guru je uchi kwany what? Kwany je SPLM. A president of SPLM ko kwanye ko number 2 me garang lu so pen number 1 ka je SPLM. He is South Sudanese. That is the confusion name one. Kwanye je SPLM political party. He kwanye South Sudan. Tell a quorum which I elect South Sudan yet. We don't know yet a telecon constitution. Go telecon constitution, telecon president. Simple. We need to refugee come inside South Sudan. Then take a Kenya, then take Ethiopia, take Uganda, take Sudan, take Libya, take Central Africa, take Burkina Faso, take Tanzania. A quick hotel wing what Brano Chingwa in a guard. There is no what. Mutual what the government. The so-called SSPD haven't taken Salva Kiir. Many meeting yet. Fatigue a lot. Tegan get your palpay. Mechi bere pan gare lo, okay? Wang and take. Nakagadi tiane. Wang can take. Ike nine alarm. Neck and guard, neck and man, neck and dog. Wang a take. Book a new we yani kadem yale. The run make a Sudan medan to come Jaladocon, Sudan government. Jaladocon. Can eat a lual. You can carry a care. You can let it go. No. The so-called SSPD of Salva Kiir, tribal militia, and Guam, within Nuer and Yadamite, they are not professional army. We don't have a professional army because South Sudan yet. The guitar, we got allow Chilia allow it by never can bother about one. Chicken arm of South Sudan. We get like a enemy. A criminal, which are more uniform, the so called SSP, but not confused. We don't need them. Chaka Gorka Kanakon, take a thin bag of Chaka Gor, we don't need them. They are not national arm of South Sudan. Because South Sudan tell the government. Yet. Kurba cannot just wait. Rwanda made to 1994, made to 1994. When we talk South Sudan, Rwanda Berlin. Believe it or not, Rwanda Berlin. Kajan the best of South Sudan. Mekana more than Rwanda, Mekana to work South Sudan till the constitutional democracy. Because democracy is easy. She for free. Just for free, my mother people you knew. Benakon Lu in big number. Kimego Rwanda, a genocide in 1994. Regime Nangna Chajoera. Hiramera Bolemeju kept with the week. Right now, Rwanda Goy,
chu wi che da le ka go dwal ke go mi je ko thuɔk e chang bala thuɔk ga ji an che ba thuɔk ga de de mi ken a dual ka duor te le chen la thuɔk kon ji South Sudan ken kon dual ko dan go ken kon mi jeng ne nen mi jeng mi na dual mi ja ne mi na ko dual du ngot ku le ben ke system en ku le moy ga riek ja de ek fe ke mi go belat kan ba le mi mo mi cha New York bok Osama bin Laden America ne de kan de jon ken de take peace ko Osama bin Laden we te ma we mount ma na de years we look ku big fall ke should Jesus all this pane forgive me la ma bol man Osama bin Laden man forgive de ling America ne de do li tell forgiveness but I mean the thread nang na ba kon nak and then after that ben after right ko ben ta kamal ko men dia cha nak Osama cha nak cha we de ko support cha da ka cha destroy en group de ko support cha ne won cha nak kan we need the threat mo na disconnection ba ko nang no find after that ben after right ko ne ban new beginning man to ajen go ka South Sudan regime to ka ju mo kan gien lia beginning kana lu displacement a beginning can displace yet just wait South Sudan I hope it will come more than one dajen but South Sudan yen be change kula to ko me can happen telecon mal bana na yore look at liang de ye no gwana lia South Sudan independent be for free me bu na referendum me bu be for free. How many people are not near the idea and then the room to enable one? La be doing one like we online, a con to loo to do the use again. He may nick in Tenecan thing to point until you know what you can moon. South Sudan jam known for free and our neck. Yen the same thing, we go con change South Sudan, we need change, we need democracy, we need freedom. This time to take you will become Yen K. Lutram go with it. Banadil take a new draft constitution after Salva Kiir. But take a new president. Anything might be new. In Juba, in any state government, anything but new. Again, be mal kul ban ka South Sudan, but I'm sure you Salva Kiir you have a new president. New president na sure right now, but now we wait to control wait to secure in a general war. Well, in our again, the best of democracy after that. Mission and the best of democracy. You know, good. Na negrodian, na nek. So, con gan work a lot word. A lot word me de lar. De lar will con gan word the other yen ne de la social media care. Medina at bike, yeah, lena lat. Ben at the feet ku becon young media. La we more na me boom na. La lingane the boom ga Israel boom ga long we more ota mat. La mat. Quick along. Take a matter of support of weather. You can Arab country you can destroy. Arab world you can destroy. You can Arab you can terrorize. Go take a power militarily. A mat. Come met the kill you with. Go Putin you with. Can India come independent 1948 Israel? Beg Europe. Waga nung duan dia la pay no wal go you sa kon pay ke tale ke ni ke per century ja da Europe ke ne dia lu njok ja kam independent 1948 ja go get the win dia la nung wa kel by la ba mo power by Israel by come independent the European Jews purely Hebrew ke 50% Westerner and 50% Hebrew 1948 đã come independent. Mình bung người cái em mặt. Quý cái we mourn, chắc là we mourn em mặt cái part support the West, go part of the Western culture, Western community. Mặt agent number one in good con gan where till them kill cái group nào người cái ngoan thì bắt đầu long là mấy anh chị áp long. We are creating more division within one community. Mặt agent go. Cái ông bị mặt bị adil take a clear objective. Chaga ne ken cha ba jakab ku lu till a clear objective matter
before be na na kon liu but they'll take a reason why maliu ko na run ke na liu ye what is the reason but they'll take a clear objective mi ci yen take a clear objective be they'll take a mat no matter what tell them they yen men win without mat ajen go corner te mat ka ajen na corner telet corner ka media ki telet corner ka ground the so-called chairman movement me to con 35 movement con warite against Salva Kiir 35 rebel faction this is the agenda at all each of them tell like agenda a waste of time and energy no more still a continuation of disunity kumu mo yirati yung one ku yen create more division among yourself still a clear objective mi guru bu wen wi mon bu do jek kon te dun mat ram kel ko da ci jien point ram kel mo jien be man beya ko jien be del te kane ko support bi ke jien support bi ke jien ya kel ci ko tung ja te ja disunity ja dum create gor ko na mat so the DNA dini yen political tone right now we mon the thing we don't learn a kel me gor corner with the Nuer community political tone right now we mon we need that right ke political direct way you go right now indirectly en guy around ele mi je ke go be respond ke way jala je sometimes you know he respond and then me go be respond politically Chaba joy wan du lugu do. Sometimes you should mention. Language we mon political agenda kan dial gor kon jen kelo ton ko. Ko men wojin kon ju kon ka ta kai wi mon ku wi mon na wan rat na kai. Mi la de thuɔk. Ju survive wi mon kon tene. Wan na ka culture wi mon ja yik. But I'm talk one that only with the Nuer community crowd. But no few con can ideal to con country a killer. But a ton of political one youth. You may con where I con media to con name one. Tanat Canati take media coup Nuer community what destroy. They are supporting a criminal regime, a tribal regime, Mijichi Mori, you can take a displace, Kitchenak, and still when you look at social media, Keten, Kasabanao, you are supporting that kind of system? Political. You cannot forgive this. I forgive. Tell them go away. We don't need that kind of human. Nama kan kona understand. Ko problem du men take within your problem du karo adu. Aken chuk god me rek du men dinen with your duelu. You can fix it first. Nama chi joke. Chana zi wan gan wale na kaya moy bot. Chak go ko Nuer be joke but equal system to port kay jin Nuer ben dai kana. Bengailin. The man right con media, she jokatana, she just show up, she just gonna benefit. Who be here, be here, Mori, women may be lana. Beneath the next door, because no show become bright. Right now, direction one way. Child, right out of. Could we at war? Media shall go to you. Good Kuba message by deliver. Professionally, truthfully, respectfully. But disagree and respectfully. Read the Nuku which shall kill be like the metin and tenant. Jenna Gorka chi joke. A real issue. Jiran Kakon Coneda was there. I'm good support for you. Which I display the core man. Got me a human, that one yet, that one and another. Kidong a man, Jana can the cool support. We a joke, we. So political within your community
ene nuer me met ke ram me nak ye why we time with we ne bi rage ke loin mi jas ku ni di rage je right political me ko respect politically ngai malade di ye right di ndi ve ban me le ke yong ni ji how we time with ram ram mo men din yen ba men din yen ko ndia ko ne dia de social media miti ke platform ci ga mata platform bi ngai men din jen kati dial media number 1 we more media me ken yen gwero kwa yene the same agenda me ken yen gwero ke media ma se dun chana ba kon ben ku ba right we are right we are confusing the public gwara bana dil de unity na de clear agenda mara ke na we more ko na me yane kon de we have to be very realistic kiti dia lat kon so ko kuy no mo thing dio je che malar che lat I know te ne je de right de ben manan by the time lu njo gwa tyang yo tu ri ba bana ben gwa tyang I think yen mo no ko right now it's going to be late 12 hour long ba ke Africa kano ya chang dar kon de na busy so maybe next time ban take a show loi tel long yen dial ani biya ta kamal ajan lada daram ba mo gariat until next time ban la take a good time ban right so ani biya ta kamal ko kon ba mi de mo to men te play man ba ko continue Apparently you can go from 0 to a complete site in just a single prompt with Wix Harmony. I don't know if this is going to be possible. Where vibe coding meets drag and drop freedom. We'll see about that. But